Pasne tempo advento, hela loron balung celebra festa Natal. Ema ida precisa preparafuan hodisimu kosokuan Jesus. Laos tau importância faliba roupa no sapato fo. Questão ni hato husi Madre Maria Antônia de Jesus, FCJM, ba jornalista yaknar fatin ay loklaran kintane. Madre dehang Natal ne Jesus mai mori siha emanelet, lori doming no dame ba ema ida família, sociedade no nação. Também husuba serani sira precisa preparafuan. Natal ini yamba serani sira hotu, ihe preparação atau tama ba Natal, agora dadau kita tamona ya, terceiro domingo advento niang. Então, kita anesan serani katoliku, kita laos prepara dit bahola sepatu pong, vestido pong, kotan tinta pu, kokor, ui, mas kita precisa prepara itenyafuan. Kita precisa prepara presente ne be makura que itenyafuan atau na Jesus mai murisba. Nunemos Madre Leoni Manlo dehan serani precisa hametin domin, tamba maromak mai lori domin. Tamba Jesus Kristo hatu dunia domin bot li hosi mori siha bibiluhan, maske nia liurai bot ida. Kona Natal na ini, ita tuirba domin maromak nia lori mai Jesus Kristo lori tiona, nia hatu dunia domin bot, tamba nia mori siha bibiluhan, maski mos nia maromak liurai bot ida. Emerenciana Pinto, STL News.